and they are in full control. They are in full control. Andũ aitũ wĩkoro rĩa mũico tutigaite tukionoria. Mũtĩ ũtagũtemwo nduonagia ithanwa. Na ndwĩragwo ndũteagwo ũtarĩ ũratio. Haha tũkinyĩte rĩ, tũtikaie ũka tũkigeria kũgitĩra ũrũmwe witũ. Tuoneke ta twĩna haro na andũ arĩa angĩ. Tũngĩtigwo tũrĩ ithwiki kĩa mũico tũrĩoke harĩa twarĩ. Gwatũire kwĩ 41 against 1. Tũngĩthaka na niĩ ndĩramwĩra ũguo tondũ ndĩ njaruo ngũrũ itonagio kware. Na ndanakorwo ndĩkuo mĩaka mĩingĩ mũno siasa-inĩ. Ndonire thirikari ya Moi, ngĩona thirikari ya Kibaki, ndĩrona ya Uhuru na thirikari ya Rigathi Gachagua tũrĩ ndagĩka-inĩ ĩno na William Samoei Ruto. Ndĩrenda kũmwĩra twahota gũthiĩ kwanĩrĩra Mwaki wetunye nyama. Mwaki wetunye kĩ? Koguo tũgĩthiĩ kwaria andũ arĩa maragia ũthiũ tũraria rĩ, tũseparate maũndũ maitũ wega biũ makĩria, tũtikoneka twĩna haro na thirikari, na tuoneka twĩna haro na thirikari, tũkũrehera nginya deputy president mathĩna maingĩ oneka tahũrana na thirikari. Na gatagatĩ ga thirikari na deputy hingo ciothe arũgama nĩguo wega yeye na mheshimiwa William Samoei Ruto. Yeye na mheshimiwa William Samoei Ruto. Ona ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũmenya kwĩraga andũ aitũ wĩra nĩ ũrarutwo. Atwĩtwo twĩamwe andũ ayũmĩrĩrie. Ngobi twĩamwe na inyuĩ. Tũthiĩ na njĩra ĩyo. Ũguo nĩguo wega. Tũsupport thirikari ya William Samoei Ruto na deputy president wake. Nimwandĩkĩra ũhoro ũcio wega. Ngai amũrathime. Mimi nimefanya yangu, nimesema yangu. Aikoro handũ ndahetia, nũgũtema rũtiaga gaigesha, mũnjohere Mwangi wa Kiunjuri njoke na thayo. Sasa ni wakati wangu wa kumuita governor wa Laikipia County, Mheshimiwa Joshua Wakahola Wairogo, ili na introduce serikali yake na tuendelee mbele. Na ukimaliza hii kazi utuambie ni gani nyingine unataka huko mbele. Mimi nataka kubaki tu mheshimiwa wa Laikipia East. Asante sana. God bless you. Our Deputy President Jabaitu ya Ruriri, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tongoria arĩa angĩ othe twĩ nao, tutongoretio nĩ seneta witũ na viongozi wote wa nchi yetu ya Kenya. My brother the governor wa Nyeri, yule tuko naye Mwalimu Mutahi Kahiga, na deputy governor wetu na wananchi wetu wa Gobet na Laikipia othe, mwathani agocwo. God is good and all the time. Nyonia inaguo kumuriega na mwina thayu. Kwanza mko na furaha kwa sababu ya kuwa na jaba yetu ya Ruriri gũkũ gwitũ. Mwina gĩkeno. Mimi nataka kwanza kuchukua dakika kidogo sana. Kwa sababu nyinyi mnajua kwamba tunamekuaga na nyinyi hapa, na kila wakati mkituhitaji si tuko hapa mashinani, na kwa hivyo ni mzuri tupee yule mgeni wetu wa heshima nafasi mzuri, ni kwa sababu tumemwelezea mengi. Na muthenya ũmũthĩ tori araigua maũndũ marĩa tũramwĩra ithuĩ ta atongoria. Tumemwelezea mambo mengi, ni tondũ andũ a Laikipia County na nĩngwenda kũmwĩra muthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo kũrĩ ihinda mwagĩrĩire gũkorwo mũkiuga day in day out ya kwamba glory and to God, nĩ tondũ wa atongoria mũhetwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Atongoria matararũa, atongoria mararia kĩmwe, atĩ muthenya wa ũmũthĩ tũrĩ haha, tutakũrumana, tutagũcindana, o tukiarĩrĩria ithuothe tuingĩrie o ngoru ĩmwe ya atĩ andũ a Laikipia County magĩe barabara njega, magĩe maĩ, mathomithie ciana ciao na maikare wega. That's what we are here for. Na koguo ithuĩ ndongoretie jeshi ĩno yothe, na iko Mheshimiwa Kiunjuri nĩauga ndaramenya nĩkĩ ngatuĩka. Mheshimiwa Kiunjuri wĩharĩrie, tondũ ndĩratuire itua na Gobet is my second home. Droka gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Laikipia East, tũka tũcindane nawe haha. Koguo wewe wĩharĩrie umenye kwa nitakuja hapa. Kwa wewe wa Kibaki to no wagithetha njuke gũkũ. Kwa hivyo mimi nataka kabla nigetha italeta deputy president, mimi nataka kuchukua hii nafasi nigetha just to introduce arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, na kwa sababu ya wakati yule nitapatia nafasi aweze kunena jambo moja. Ni deputy governor na governor wetu, lakini hawa wengine naona kwamba tuko na viongozi wengine
Tuko na the former deputy speaker wa county assembly ya Laikipia, Patrick Waigwa. Uko wapi? Salimia watu. Aha, huyo Patrick Waigwa najua ni mzuri kutambua kwa sababu alikuwa kiongozi hapa kwa assembly yetu mwaka wa 2017 2022. Tuko na Roberto, uko wapi? Huyo alikuwa MCA wetu wa hii ward yetu ya Gobet ward. Na viongozi wakati sitaki kuwatambulisha wote. Tuko na Deputy Governor Bwana Ruben Kamuri Gatia, dakika moja. Your Excellency Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Excellencies Governor wa Laikipia na Nyeri, waheshimiwa ambao wote tumeambatana nao siku ya leo, wananchi wa Gobet na Laikipia, gaini mwega igoshi yole, asanteni sana. Your Excellency Sir, Deputy President, si tuko na shukrani. Leo tuko na Huduma Center alimu waito materialia Nairobi pension ni haho ugo tugashokia gatho ati Kenya ngima like Mount Kenya othe tukauga ati uguragwo urathi gutocokanagereria Kenya Kasuba, tuwashokia gatho makiria. Sisi tunasema pia shukrani kwa gavana wetu Joshua Irungu kwa vile ametunganisha hapa, na sisi wote tunasema asanti. Hata services naona hapa gavana umeleta mingi. All the leaders tunasema asanti, na Your Excellency Sir tunasema shukrani. God bless you as you continue serving the nation. Asanti. Tupigie Deputy Governor makofi mazuri jameni. Nini mmoja gani wa mkoa wa afisi kwa ni mzuri kumtambua. Sasa kwa heshima kubwa kabla niite gavana Deputy President, nataka kukuonyesha wale tunafanya kazi na wao, all the county government executive team ile tunafanya kazi na wao, wasimame mahali wapo wote, simameni nyinyi nyote. Tuko na wengi kule, wale ni makabinet, wale ni mawaziri wetu na chief officers wale, na pamoja na madirectors na sub county administrators wote wako hapa. Na kwa hivyo nasema hayo kwa sababu siku ya leo ni ya huduma, giving public service. Kwa hivyo ukiwaona hapa, hata wakati tutaondoka unaweza wauliza maswali popote, kwa sababu sisi zote tuko hapa kwa sababu ya huduma zenu. Tuwapigie makofi wakikaa chini. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa nikubalieni kwa sababu ya heshima tukaribishe gavana wetu